Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba ilhek ubade UMLA ka BJP na Panthor Umkhra constituency. Ulaong bahapo ka Jilla Meghalaya ka jingele politik siyang sisem kala long ka baisi hado kata-kata. Ulaong ru baladay ban penduk pendam ya kene ka family politics. Namar kala long kum ka family business ru ha ka jo kapor. Bad kala long bet tang hapo ka long yeng ya ka politik. Bad hapo ka long yeng ya ka business kabamut baki we ki briu kim yo le business yu bad kim yo shu banashim benta ha ka politik. Bad ka neru ka day ka we ka jingle ka ban penjot ya ka jilla bad ya ka ri India hi. Ubahek ulaong ru bahaka election ke bansawan kindon bet ki banyak hun na kajuk ke yeng kumba arngut ni laingut ni saungut henry ulaong baladaki yakun na kajuk ke yeng kumba ar ni laingut ru ladaki yakun na kabanta ka jingpha kan wanra hi yakababha henry pat ladadon barok si yeng kiale election lun bat ban penlong yaka politik kum ka jing yo nong si yeng sisam kata kalong ke ai ka ban wanra ya ka jing mensaw ya ka jella bat ya kari India hi barok kawai. Prime Minister ulak tak ke helor ka family politics. Ini ililih po Meghalaya la isi ka family politics. Dari penduduk yang ni family politics kalau ka family business ru agak juga por. Kalau betang hapo ka family ya ka politics pada hapo family ka business. Ti ikani kamu kibri kami business su kue kibri kami bentashu abadi simbenta ka politics. Kalau betang ha family be. Ti kani ru kada way ka trend ya ka bakit penjot ya ka ri dia jungi penjot ya ka state jung. Nagaliang jong ka BJP la kandon yam ki kertong pat ki banikon arngut nakayeng akan ni election. Kata kalian numduhi. Ya kata tu yang numla ban garanti ya kat kane ka ridia hi bologoy. Kindon bet kibani kun na gaju ka yengi we arngut sawut langut. Kindon be kata. Te tamba karkom kun na gaju ka yeng iwe arngut ru la dagi kun na dei nam ta ka jingha kan wara hi ka babha. Taba baro hot na ka family baro si yeng mencuele election bet bat ban lopelong ka ya ka politik ka business tiga long kai ka barwara ka jing saw ya ka state bari ka sagari India hi baro hi ka jing kred jo honorable prime minister Sri Narendra Modi ji kalau badai hadu kata-kata nomor bah dan stop ya ka corruption inam UI ya ka development po ka ri India ka jungi po ka state Meghalaya ka jungi nomor ko mangilai I mentah kalau palat rampan corruption aga state ke jungi bat hari India hidu baro kowe te kajingkran jong prime minister ke jungi kalau ga bedai bang di berat ning khong yang ni ka corruption Ladang ikran pat habai de ka corruption ne inong ilam jong ka TMC kila sya kem nakadaw jong ka corruption rai ka don em ka jing kita pat lada kawan ka TMC ha ka bor po Meghalaya kalau ngum ni mo benta lada di unu naga TMC ubale ika corruption ngimla madong babaro kidiga na po ka TMC yo tu boleh ika tu gajat kam de ben kem yo do dui dakan ko political party ru baro ki dagaliang jong ka BJP kilong ki ba korop baro dagaliang BJP kilong ki ba ko don be yang ka political party nang baro kitu ba TMC ki ba ki lakem managani kini kiba korop but don mamdai but ong baba baru apa TMC kilong ba korop. Kini kibale kita kikam corruption ya kita di ben pensiun.